Neki ljudi se, nažalost, stide izgovoriti selam na javnom mjestu. Međutim, selam koji je pozdrav muslimana i pozdrav stanovnika dženneta, koji glasi mir vama, je najljepši pozdrav kojim se možemo pozdraviti. Uzvišeni Allah dželešanuhu spominje u Kur'anu kada su njegovi izaslanici došli Ibrahimu a.s. pa kaže وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا. I kada smo naše izaslanike poslali Ibrahimu sa radosnom viješću, rekli su selam ili mir. A on je odgovorio selam. Pa nas ovaj ajet uči edebu, odnosno ponašanju prilikom susreta. Pa kada sa nekim želimo razgovarati i kada se s nekim sretnemo, prvo što treba neko od nas da izgovori jeste Esselamu alaikum.